Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Cro Auto Testovi. Evo danas ćemo snimiti jedan video kratki kako se vozi auto. Znači početak kad prvi put sjednete u auto, spojka, kočnica, gas i tako to. Mislim ima već dosta videa na tu temu, to znam, ali nema veze. Snimit ću ja isto, imam vremena pa eto, tako da sad idem naći neki parking gdje ima mjesta da mogu pokazati to. Luna. Ja prije nastavka snimanja idem malo u šetnju s Lunom, a neki ona isto bude u videu. Luna, pozdravi YouTube, pozdravi YouTube. Aha, dobar pesek, dobar. Ajde idemo sad malo u šetnju. Ona već misli da treba ići u auto, malo se boji inače voziti. Mislim i voli se voziti i boji, sve ujedno. Ali prvo ćemo se malo šetati. Znači ovo je auto sa manualnim, odnosno ručnim mjenjačem. Što znači da imamo 3 papučice, papučicu spojke, papučicu kočnice i papučicu gasa. Snimit ću video kasnije i za auto sa automatskim prijenosom, ali znači sad snimamo sa ovim autom sa ručnim mjenjačem, kakvih je i 95% auta u prometu. Znači za početak nađite neki parking koji je prazan ili najbolje možda neku manje prometnu cestu. Prvo stavljamo ključ u ovu kontakt bravu, dajemo kontakt i čekamo da se ugase lampice ove na kontrolnoj ploči. Prije nego što upalite, prije nego što pokrenete motor, provjerite da li je mjenjač u praznom hodu, da li je mjenjač u leru i onda znači pritisnite papučicu spojke do kraja i upalite auto. Znači pritisnemo spojku, bacujemo u prvu brzinu i lagano počinjemo sa otpuštanjem spojke. Ovaj auto je dizel i on će krenuti u principu samo uz otpuštanje papučice spojke bez dodavanja gasa i dobro je da na početku tako i radite. Znači pustite spojku i pustite auto da sam ide. Kao što vidite, znači auto je u prvoj brzini, spojka je otpuštena, auto sam ide. Kod benzinskih motora potrebno je naravno dodavati gas paralelno sa otpuštanjem spojke. Znači kako da vam to bolje objasnim, treba napraviti tu neku vagu. Znači dok otpuštate papučicu spojke, paralelno s tim dodajete gas i auto onda ravnomjerno kreće, ravnomjerno prima gas. Sljedeći korak je kako zaustaviti auto. Znači kad ste otpustili papučicu spojke, auto lagano ide u prvoj brzini i kako da sad zaustavite auto. U istom trenutku stišćemo papučicu spojke i papučicu kočnice. Bitno je da prvo pritisnete papučicu kočnice, znači naravno radi se o sekundama, ali da ostane vam ta navika, taj osjećaj da prvo stišćete kočnicu pa onda spojku i auto staje. Znači da ponovim još jedanput. Stišćemo papučicu spojke, ubacujemo u prvi stupanj prijenosa, lagano otpuštamo papučicu spojke i kad smo do kraja otpustili papučicu, auto lagano ide. Znači auto ide, sad auto ide bez gasa, a kad hoćemo zaustaviti auto, stišćemo prvo kočnicu i papučicu spojke sekundu nakon toga. Auto je sad stao. Ponovo krećemo, znači otpuštamo papučicu spojke, auto kreće i auto sad vozi u prvoj brzini. Sad možemo lagano dodati gas, znači lagano dodajemo gas, auto ubrzava i kad su se okretaji podignuli na otprilike 2000 ili 2500 okretaja, konkretno kod dizela na 2000 okretaja,
trebamo promijeniti brzinu jer zvuk motora postaje jači i troši se prevelika količina goriva. Sad se ova upalila signalizacija za pojas, da se zavežem. I znači sad trebamo promijeniti brzinu, jer auto je u prvoj brzini. Stišćemo papučicu spojke i otpuštamo gas. Ubacujemo u drugi stupanj prijenosa, u drugu brzinu. Opet otpuštamo papučicu spojke, znači auto je sad u drugoj brzini i vraćamo gas. Auto sad brže ide, naravno. I tako naravno i s trećom, četvrtom i petom brzinom koju sad nećemo raditi jer nema potrebe. Ovaj video je znači za baš početnike. Znači kretanje, još jedan put stišćemo papučicu spojke do kraja, ubacujemo mjenjaču u prvi stupanj prijenosa i lagano otpuštamo papučicu spojke. Auto kreće bez gasa, znači auto lagano kreće bez gasa i kad smo otpustili papučicu spojke do kraja, lagano pritišćemo papučicu gasa i auto sad ide. Znači sad držimo gas, auto ubrzava. Došli smo do 2000 okretaja, čujemo po zvuku motora da se zvuk motora pojačao i potrebno je prebaciti u drugu brzinu iz prve. Znači sad smo u prvoj brzini, otpuštamo gas, pritišćemo papučicu spojke do kraja i ubacujemo mjenjač u drugi stupanj prijenosa. Sad kad je mjenjač u drugom stupnju prijenosa, otpuštamo spojku opet. Možemo malo lagano dodati gas, pošto auto sad usporio i auto je sad u drugoj brzini. Znači kod kočenja, pogotovo naglog, prvo papučicu kočnice pa papučicu spojke. Znači to su naravno sekunde. Prvo stišćemo papučicu kočnice i sljedeću sekundu papučicu spojke. Zašto? Zato jer kad bismo stisnuli samo papučicu kočnice, auto bi zatrokirao, napravio bi jak trzaj jer motor ne bi mogao pravilno zakočiti, ne bi se mogao odvojiti od pogonskih kotača. Kod većih brzina, znači to su stvari koje ćete sve skužiti s iskustvom, ali kod većih brzina kad auto znači ide, evo sad recimo smo u drugoj brzini i ja vozim sad nekih 30 km/h, sad stišćete papučicu kočnice i nije potrebno odmah u sljedećem trenutku stisnuti papučicu spojke, nego tek sad, kad auto počne skoro pa skroz stajat, kad okretaji se spuštaju, morate pritisnuti papučicu spojke jer kad okretaji padnu ispod 1000, auto će početi rokirati i bit će neugodno, naglo će se ugasiti na silu, a to nije dobro. Kad ste parkirali auto, obavezno povučite ručnu kočnicu, ugasite ove sve potrošače, znači električne energije, da se ne bi ispraznio akumulator, ugasimo auto i opet znači stišćemo papučicu spojke i ubacujemo auto u prvu brzinu. Sad neko će reći da je dobro kao da auto bude samo u prvoj brzini. U principu da, može biti samo u prvoj brzini. Ručna kočnica tad nije potrebna. Kad je auto u prvoj brzini ne može nigdje, ali ja uvijek dižem ručnu kočnicu za svaki slučaj. Evo još samo da kažem, cilj ovog videa nije da nekog potičem da vozi bez vozačke dozvole. Znači nemojte voziti bez vozačke dozvole. Vozite, vježbajte, odnosno samo po nekom praznom parkingu ili po nekoj cesti gdje nema prometa, da ne bi imali problema s policijom. Evo, mislim, ja ću vam reći iskreno, ja vozim auto od 13-14 godine i vozio sam i po cesti i sve. Jednostavno, eto, ne znam, od malena sam volio aute, to me zanimalo i nije me mogao niko spriječiti, ja sam uzeo mami auto a mislim mama mi je to i dozvoljavala jer bio sam jako oprezan. Jer je to najvažnije, zdravlje je najvažnije da se ne desi neka nesreća, ne daj Bože. I znači budite oprezni, vozite po nekom parkingu, nemojte voziti po cesti bez vozačke kao što sam ja, nego nađite neki parking ili neku manje prometnu cestu i tamo vježbajte. Bilo bi dobro da budete s mamom i tatom, da vam još može neko objasniti neke stvari koje možda niste uspjeli ovako naći po internetu i to, jer ima tu puno vožnja je vrlo složena i
trebate biti oprezni i paziti. Tako. To je to za ovaj video. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Sljedeći video možda ću snimiti kako se vozi auto sa ovim automatskim prijenosom. Znači, automatik, to je auto koji nema spojku. To je dosta jednostavnije. Ali ne znam, ja nekako više volim ove aute sa ručnim mjenjačima gdje možemo sami regulirati ubrzanje. Mislim, može se to i na automatskim mjenjačima, ali ovo je ipak, ručni mjenjači su nekako meni draži po svemu. Eto, to je to, vidimo se u nekom sljedećem videu, pozdrav!